Da li ima nešto lepše od tiramisua? Ima, čokoladni tiramisu. Idemo odmah na pripremu. U 5 žumanaca sipamo šećer i kratko izmotimo. Prebacimo na kipuću vodu. Mešamo dok se jaje termički ne obrade i ne dobiju penastu teksturu. Sklonimo sa vatre i prespemo u veću posudu i ostavimo da se prohladi. Palimo mikser i kratko umutimo. Sada dodajemo mascarpone sir i malo ruma. Nastavljamo da mutimo dok ne sjedinimo. Vreme je za menaž čokoladnog mića. Prelijemo ih zagrijanom slatkom pavlakom, poklopimo i ostavimo 5 minuta. Za to vreme nam treba slatka pavlaka koju umutimo dok ne dobije čvrste vrhove. Sada promešamo našu čokoladu i pavlaku dok ne dobiju svilenu i glatku teksturu. Odmah prespemo u našu glavnu smesu. Kratko umutimo i sjedinimo. Za kraj dodajemo umućeni šlag i sledi finalno miksanje u kompaktnu masu. Uzmemo štarkove prelepe piškote i umučimo u ohlađenu kafu na sekund. Poređamo u pleh. Sada preko ide naša tiramisu smesa. Špatulom izjednačimo sa svih strana. Ide opet red piškota, pa red naše smese. Za kraj lepo izravnamo i ide na hlađenje. Sada naš tiramisu pospemo kakao prahom, potom isečemo i momentalno serviramo. Ukrasimo velikodušno i uživamo u najčokoladnijem tiramisu na svetu.